Lingok ngan ki pajba bhor haka perthai borok kawai haka ba ka pensyayong ngan bat penlingok ya ki pajba babun haka ba uneu khna borang pule haka kerdan kasten bakerteng uba ghati rajkor bapule haka te ka school bak taman bam higher secondary school haka jela Assam ulapan pau ya kecing start ke basir khai haka ba ulayo ban select ya ka kerdan bat ban syajit kum uta u deputy commissioner lani UDC jong ke jela Assam ya uni ukna ulayo ekani kalat ke kabuk siar haka ba ka sarkar ka pendon kam ya ka skim AA Rohan da ka jing le jong kani ka sarkar uni ukna ulapan pau ya kecing start bat la syajit kum u deputy commissioner ha ka jela Assam long baki kmi ki kpa jong uni ukna kidei ki batrei ha ka pers lasha ki bat ki batuk bakerdo henrei kalong kap kabuk siar ke basir khai ke ba sngu don bok ya uni ukna bomi na kalong ying ke baduk layo banpat ya kata kerdan deputy commissioner ha ka jela Assam bat long ka nosip ke bas don bok pha ya uni ukna namar layo ya kini ke kabuk siar ya uni ukna ulami na ka snong ke baduk pha bat ke badai nong kendong bat ya uni ukna ulayo ban trei no hakate ka Sigar Sago district hapo jela Assam bat kane kala pensyayongan ya ki pat ba babun hakaba urang dep tang ya kedan kelas 10